Biar ni nama ngala suruh resep untuk koi bisa Hongkong market. Dan tang orang ni Norway, ban auto driver. Kita berweru kapian ni. It's very nice. Jisha ngelawan China tu mungkin nyumut benda Sikkim tambah dekat Sikkim berselap palat. Sana mungkin lawan China tu mungkin. Kita nak play kos Liguri. Hadin mengajar usum, debam, debiu, kita kami ni yang barang penting macam Hongkong market, berlagi tinggi Hongkong market. Kalau no kayo Hongkong market, margar itu yang first time. Anda kan ni yo. Aspek long no, ini dia. Baik. Bagi cipu no kan dia. 200 meters, turn right toward road number 3. Pertama kita kasin kebanyakan pengadaan experience akan kita jika pos Siliguri. But first time mengapoy agni ke Siliguri hakpor usaha kita itu sudah arajar ajar taksan nampaklah kade ajar taksan kade mengapoy bantu tahu Take the next right toward road number 3, then turn left at Bidon Market Road. Spend time session alone here in Siliguri. Banyak kaya kami Norway. The first time ako por ajar taksan jalan ti. Kate sampatan GPS sampatan ni tambah koi di patch kapal. Sagasin londo. Bah. Menta lapoi reaching Hongkong market. Yes, I remember this is the place. Okay. This is the second time I have been here once. Hongkong market, kita cakap kepada mga ngalapoy teng sisil atau arajar kasan, dia minta kita kesin kebar, ali minta. Turn left at Bidon Market Road, then turn left onto road number 3. Betul buat. Dan off now GPS wah, kebar lapoy. GPS signal lost. Okay, close. Location. Tentang wonten di Hongkong market. Kayo ni bat kali sandi biru kita duna. Ngaru kan lagi cikin no. Sampai sabtu speed dalam room di ansang sosni sini. Sopo yo menyo berpikir cikin. Before I have been here since 2015 kembang tiga per kami cuara mentah. Di sini pada ka Sunday time tasi. It's okay. Nice. Nice place. There we can tak ini Sunday deh. Okay, kita kaya na siya ni. Sa blue pasbel. Bye. Nanti cuti sunat. Cuti ini kantak siya ni. Jangan, yep. Merong siya pang tat. Bye bye. See you. Jadi